umunyemari Bill Gates ari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kureba intambwe rwateye mu bikorwa byo guteza imbere ubuzima, aho ku ikubitiro yasuye uruganda rukora inshinge ruherereye mu karere ka Rwamagana. Bill Gates usibye gusura urwo ruganda rwatashywe mu mwaka wa 2025 rusanzwe rukora inshinge zoherezwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika, byari biteganyijwe ko anasura ikigo nderabuzima cya Kuri ndetse n'umwe mu bajyanama b'ubuzima mu rwego rwo kugira ngo asobanurwe imikorere y'urwego rw'ubuzima kuva ku rwego rw'umudugudu. N'urugendo bwite rwa Bill Gates abamubonye bavuze ko nubwo ari umuntu ukomeye ku isi yarworoheje cyane muri gahunda ze, harimo gusangira n'abantu batandukanye bagahurira muri hoteli imwe y'i Rwamagana. Ibikorwa Bill Gates yasuye mu Rwanda biri mu byo umuryango Gates Foundation abereye perezida w'inama y'ubutegetsi usanzwe utera inkunga. Uruganda rwa TKMD yasuye ruherereye mu cyanya cy'inganda cya Kuri giherereye mu karere ka Rwamagana, rwatashywe ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka 2025. Ni uruganda rwatangiye rufite ubushobozi bwo gukora inshinge ziri hagati y'ibihumbi 600 na miliyoni imwe ku munsi. Rwatangiranye abakozi 110 aho 80% ari abagore. Inshinge rwakoze zabanje kugenzurwa kugira ngo harebwe ko zujuje ibipimo mpuzamahanga mbere yo kwemererwa gushyirwa ku isoko. Rwatangiranye abakozi 110 aho 80% ari abagore. Inshinge rwakoze zabanje kugenzurwa kugira ngo harebwe ko zujuje ibipimo mpuzamahanga mbere yo kwemererwa gushyirwa ku isoko. Inshinge za mbere zakozwe n'uruganda zaguzwe na UNICEF kugira ngo zoherezwe mu bihugu birimo Ethiopia, Uburundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Mozambique. CNBC Africa yatangaje ko TKMD imaze gukora inshinge zirenga miliyoni 22 kuva mu mwaka 2024, kandi uru ruganda rwabonye isoko rya UNICEF ryo gukora izindi nshinge miliyoni 150. Biteganyijwe ko kuba izo nshinge zikorerwa mu Rwanda bizagabanya igihe cyakoreshwaga mu kuzigeza mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Iburasirazuba, iyo hagati n'iy'Amajyepfo ku kigero cya 90%. Bill Gates ashimangira ko icyorezo cya COVID-19 cyagaragaje akamaro ko kugira imiyoboro yizewe yo gukora no kugeza ku baturage imiti, inkingo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Yagaragaje ko kandi ibihugu bya Afurika byagorwaga no kubona inkingo, inshinge n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Byagaragaye ko gukomeza gutegereza ibikorerwa mu bihugu bya kure bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Kuri we, inganda nka TKMD ntizifasha gusa mu gukora ibikoresho by'ubuvuzi, ahubwo zinatanga imirimo, zikongerera Afurika ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo n'ibindi bibazo by'ubuzima, kandi zigafasha mu iterambere ry'ubukungu rirambye. Uyu munyemari akaba umwe mu batunze amafaranga menshi ku isi yashimye intambwe u Rwanda rwateye mu buzima. Mbere yo kugera mu Rwanda, Bill Gates yari yatangaje ko ashaka kwiga uburyo igihugu cy'u Rwanda cyahuje ishoramari mu baturage, kubaka inzego zikomeye ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda zigera ku baturage. Yavuze ko kuva mu mwaka wa 2000 impfu z'abana b'Abanyarwanda batarageza ku myaka 5 zagabanyutseho 40%, mu gihe kandi impfu z'abagore ziterwa n'ibibazo byo gutwita no kubyara nazo zagabanyutseho 45%. Mu magambo ye, Bill Gates yagize ati, ikinshimisha ntabwo ari igikorwa kimwe cyihariye, ahubwo ni uburyo ishoramari ry'igihe kirekire igihugu cyakoze mu baturage, mu nzego zikomeye ndetse no kugeza serivisi ku baturage zirimo gutanga impinduka zigaragara. Bill Gates yavuze ko ibyo byagezweho binyuze mu kongera ishoramari mu buvuzi bw'ibanze, gushyigikira abajyanama b'ubuzima ndetse no kubaka inzego zirimo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Ni muri urwo rwego rero gahunda ye yari irimo gusura ikigo nderabuzima cya Kuri ndetse no guhura n'umujyanama w'ubuzima. Aha ngo ashaka kureba uburyo serivisi z'ubuzima zitangirwa hafi y'abaturage, uko abagore batwite bakurikiranwa, uburyo indwara zitahurwa hakiri kare, nuko abaturage boherezwa ku bigo by'ubuvuzi biri ku rwego rwo hejuru. Bill Gates yari yatangaje ko ategereje guhura n'abayobozi, abakozi mu nzego z'ubuzima bari ku ruhembe rw'imbere, abashakashatsi, abanyeshuri ndetse n'abahanga mu guhanga udushya. Mbere yo kuza mu Rwanda, mu magambo ye, Bill Gates yagize ati, ntegereje kurushaho gusobanurirwa uburyo bakora buri wese ku giti cye ndetse no mu bufatanye kugira ngo barusheho kuzamura imibereho y'abaturage. Uruzinduko rwa Bill Gates mu Rwanda ruribanda kandi ku buryo igihugu gikoresha ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano mu kunoza serivisi z'ubuzima. Yanagarutse kandi ku kigo cy'igihugu gishinzwe amakuru n'ubusesenguzi mu buzima, National Health Intelligence Center. Ni ikigo gihuza amakuru ajyanye n'abarwayi, ubuvuzi bahabwa, imiti n'ibikoresho biboneka, ubwishingizi, abakozi b'ubuzima ndetse n'irangamimerere. Guhuza ayo makuru bikaba bisanzwe bifasha abayobozi gufata ibyemezo byihuse kandi bishingiye ku mibare nyayo. Gates Foundation iri no gushyigikira gahunda ya Horizon 1000 igamije kugeza ibikoresho
bikoresha ubwenge buhangano ku bigo bigera ku gihumbi by'ubuvuzi bw'ibanze bitarenze umwaka wa 2028. Uruzinduko rwe ruje mu gihe Gates Foundation yatangaje gahunda yo gushora miliyari 200 z'amadolari y'Amerika mu myaka 20 iri imbere. Igice kinini cyayo kikazakoreshwa mu bikorwa bigirira akamaro umugabane wa Afurika. Gates yavuze ko nubwo inkunga y'abafatanyabikorwa izakomeza kugira uruhare, iterambere rirambye rya Afurika rizashingira ku bayobozi, inzego zikomeye ndetse n'ibisubizo byateguwe n'abanyafurika ubwabo. Ku rundi ruhande, Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Bill Gates washinze akanaba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Gates Foundation. Baganiriye ku gushimangira ubufatanye mu guteza imbere ubuzima, ubuhinzi, ubwenge buhangano n'ibindi. Ni ibiganiro byabaye mu ijoro ryo ku tariki 20 Nyakanga 2026. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti y'ibiro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro buvuga ko Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi washinze Gates Foundation. Ni ubutumwa bugira buti: baganiriye kongerera kwishimangira ubufatanye hagati y'u Rwanda na Gates Foundation, harimo kwihutisha ubufatanye mu buzima, iterambere ry'ubuhinzi, ubwenge buhangano n'ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga mu guteza imbere iterambere ry'u Rwanda. Mbere yo guhura na Perezida Paul Kagame, Bill Gates yabanje gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, yunamira inzirakarengane zirenga 250 zashyinguwe, anasonerwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugendo rwo kwiyubaka u Rwanda rwanyuzemo. Ubutumwa bwa Bill Gates yanditse mu gitabo cy'abashyitsi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali bugaragaza ko urugendo u Rwanda rwakoze nyuma ya Jenoside yahitanye ubuzima bw'abarenga miliyoni rutangaje, aho yagize ati: birashimishije uburyo u Rwanda rwiyubatse nyuma y'amahano ya Jenoside, ubu rukaba ruri kubaka igihugu gikomeye. Urwibutso ni ingenzi kugira ngo abaza Jenoside bazahore bibukwa. Bill Gates ni umunyamerika w'umushoramari, umugiraneza, akaba n'umwe mu batangije ikigo cya Microsoft mu mwaka wa 1975. Uruhare rwe rukaba rwarabaye runini cyane mu gukwirakwiza mu isi ikoreshwa rya mudasobwa zigendanwa ndetse n'izisanzwe. Kuri ubu umwanya w'munini n'umutungo we abiharira mu guharanira iterambere ry'isi, ubuzima, guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'uburezi. Amazina nyakuri yitwa William Henry Gates wa gatatu. Yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 1955. Avukira i Seattle ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangije ikigo cya Microsoft afatanyije n'inshuti ye yo mu bwana Paul Allen. Bamenyekanishije cyane mudasobwa binyuze muri gahunda ya OS ya Windows. Ni umuyobozi w'ikigo cy'ubuziranenge cya Gates Foundation, akaba amaze kugitangamo amafaranga arenga miliyari 39 z'amadolari y'Amerika. Akaba yibanda ku kurwanya indwara zandura ndetse no kuzamura ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ku isi. Umutungo we ubariwe mu miliyarde arenga miliyari 100 y'amadolari y'Amerika. Ibi binatuma ahora mu bantu ba mbere bakize ku rwego rw'isi.